شباب قدري هب شرف ملكات رف برف باور من نوب من سر جيق ضاد خازن عف سلام للسر محمد او رسولك دلقشه زاقونا قدا قرآن ريكي راسته برخوشه قانونا قدا قرآن ريكي راسته برخوشه شباب قدری بوهای خیرتر هزار مهای آیه تا دست بکی هات اقرب اسم خدای سلام للسر محمد او رسولك دلقشه زاقونا قدا قرآن ريكي راسته برخوشه قانونا قدا قرآن ريكي راسته برخوشه شباب قدر جواره فريشته هاتن خاره لما تماشى دكن سبيرة جنجوري سلام السر محمد او رسولك دلقشه زاقونا قدا قرآن ريكي راسته برخوشه قانونا قدا قرآن ريكي راسته برخوشه شباب قدر رمضان مكر زارين وفيغان ربي ما في مظلومان نهي للجم ظالمان سلام للسر محمد او رسولك دلقشه زاقونا قدا قرآن ريكي راسته برخوشه قانونا قدا قرآن ريكي راسته برخوشه بله گلی تماشاوان هجا بری عون لبورین خود خازن جبر تکنیکی ده 15 دقیقه هنکی در انکتنا ما پروگرامی چی بو امیرو جاره که دنه پروگرامی که نو جار دنه بورنن و دست پکی دامه قصیده که داوشانه جاردن سیدای می مل احمد مشه میوان پروگرام میگه انشالله مهوی دکن امی ایرو گله کی چشتی خوش زبانا گله خو آگاهدار بکن ام هیوی دکن کسی که ما تماشا دکن خود روزی نمیشت عمل عبادتی و دعای و قبول بکن و برنامه ما پاره بکن ام هیوی دکن بگیجین گله کی انسانی ما گله ما دوست ما و امی میوان خو بینن دعوت بکن سر اکرانی سیدای مل احمد خیراتی تو گلک سالبی سیدای دلال اجیتا و پروگرامتا و تمام بشتباران سلاوی گرم دبیم خدا جوا راضی به و پروگرامتا ی پیروز دکم مالا تاوا سیدای مکانی توی تماشاوان را چشکی گوتنه کی سلاوه کی مساجه کی بیشی از اوی تمام تماشاوان را دبیم بلا هر تماشاوان کی بی پروگرام هانه بلا بکه بلا هر کسی که وی راستیا اولی وی راستیا حقیقت ببینه او گوی خواه بدونه تشتا کومه جو اولی فهر کریه براستی و بحقیقت امی جبوی گلی باورمن و گلی خواه بیجن و اسلاوی خواه گرم شتوارا شینم نویسی وان از نابینم جنها دا کی کو بشتار دبه اسلاوی خواه گرم شتوارا شینم و دیشتا جی جوانجی راضی به و آلیکاری و به مالا تاوا سیدای من ام دمه رمضان دانم اکی پیروز دانن لی ام ایدی رمضان تنی نه عبادته بش عبادت پرن ام دخازن پر ساخای کمین لسر نمیجا اینی
نميجا إني لغوري مذهبا تدي چما چل حبي كيم ترد دبه چما نابه وجبونا في سيداي من خاصة جبونا نميجا إني بري سري دست بكي دا مالتا لغوري آوابه گلک صاحبن امام حنیفی خدا تجي راضي به دبه کو دحب تمام به او سيدا و ببن السسي نميجا إني تمام جسر جماعت راد به امام شافعي جي دحب قولي وهي قولك بچلاية وقولك بچاراجي نميجا جمعي تكرن القول قرآن جي فاسعوا إلى ذكر الله بزرنا با امر خودي هندك جمعي ددوه كوش ددو انشونا چبو جمع زيدية دمك نميجا إني السيحة بيجي دبا أبا أمر خودية إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض دما كوان ميجا إني جيكر بلا عرضيبن لا صلاة بعد صلاة الجمعة بشتي نميجا جمعيجي نميشتنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لو را خودت آلا نميج دسر المؤمنة وقت تعيين كريا 5 وقت هي 6 وقت نينة جبونا بقاثي نميش 5 وقت تكرن رجا جمعي كترابي نميجا إني جي بيجي فرزة أزي بكم تو 5 وقتي تو 6 هادكي أواجي مخالفة أمر خودية بانغوازية ما جي تمامي قلت مي باورمن أبن بلا بنيرن ده قرآن يجي برينن وبلا لفقه أصول الفقه مذهب يجي برينن وبلا البيحقي ومسند عبد الرزاق وكتابة عبد الله همزاني جي بلا باش كودار بكن سبي قوني دا قالكي بأواكي زمانكي فسيح ونميج بسيحة بين ميجا إن يدبا نميجتين ميجا إن يتكرجي نميجا نيبرو نايكرن چونكي ورا كرن عبادت تكوت قبول نبا نميجا تاي نيبرو جي قبول نبا جبونا بقاسي بانگا وزيا مجگل مرا أبا خودش تجي واجي راضي ده خودش تجربه سیدای کسی که نمیجا نیرو پیشی نمیجا اینی دوباره دکیانی بخوش خوشی شبیه دکن اینیا خو یعنی اینیا من نوی بس باکی از لیوا قداندنی نه وقتا اول وقتی کو بکری دمکان نمیجی وی صبیجی لینینا نیوروجی لینینا عصر جی لینینا تدا خدا شبهه او کسی عبادت خدا بک شبهه خدا اعلی عبادت به شبهه جی قبول نک آمین مالا تیغاب سیدای از دخوازم قصد ویمی جاردن بعثی جن نمیجی بکن إيجاد نميجا سنة تربية سنة تربية چما حيش دكاته چما هم حيش دادكن چما هنك زيادة دكن ويج مرا شيرو بابك باب پیغمبر عليه الصلاة والسلام چخا كريه چند ركات يعني براستي قال لي ما هنك بزانم سيدا براستي بيحقي داد بي الكتابة النهاية والبداية داد بي مسند عبد الرزاق داد بي قط مسلم بخاري ابن ماجه ترمذي ونسائي داد بي پیغمبر علیه الصلاة والسلام نميجا تراويحا جا 8 ركعات زيدا نكريا سسيجي وتر كريا 11 ركعات كريا تراويح هذا اوجي المالا خوا كريا مزقبت جي نكريا يعني ابي بلا هر مؤمنه كي بزنبه كو پیغمبر جا 8 ركعات تراويح زيدا نكريا اگر سنت بجي سنت يه پیغمبر يه اصحابيان سنت وان شناب اتو عبادت خودی دا تو زیده بکی خیرات ترنده لبلي خدي على عز وجل دبي يسيروا ولا تعثروا بشروا ولا تنفروا يعني تشتان فره بكن طنق نكن مزجيني دنا ضائن نفلت نكن وقتكم رو ملت اخوة بن ميجا وبيخنبر نكربه وخديجي آيات بينا قلت بكن كمرو رابا بيستاجي بك بيقنا كارنينه مذهب امام الشافعي داجي علماء كيوي كو اهل اديله بيه افتخار به هاتيه كرن اوجي قوتيه بحشتا بكن لبني عبد الله همزاني كو بيري حديثايه خلقي هبليري عالم قالك مزنه نزيكي 24 حب اثري هي حب صدو بينجي حب حديث پیغمبر يه حقيقي كو راسته شيرو بكريه اوجي دبي بشتي 8 ركعاتي نميجا تراويح نكن و ام افتماجي بيتين دناوا عربا داجي مكهيجي افتخار بيدكن و ام قوتنا ويجي قبول دكن و تشتغل جرينجا ديسا عبد الرزاق جي دبي خدي تجي راضي بمسند خدا و عائلة جي امام حنيفي د كتاب الفقه الاكبر داجي
يكو علي قاري ترجمة كريه او جد به 8 ركعات شتري بيستانه سبب چه اركان التعديل وبيك ورا انين وكسك زحمتي جي نبيني جبوناوي امغي خدنا پیغمبر وان عالم ثاني جي دكن يكو بيستا جي دكه خدي جوان راضي به البته خير وان هي لبلي پیغمبر شكريه واستقيم كما امرت خدي على شان امر مكريه امي اوي بيك بينن ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تشتاقوا رسول خدي دابا ما امي بقرن تشتاقوا رسول خدي نكر بجي ام ناكر رسول الله حش قعد كريم ما حش تابك بيستان نكر يمجي بيستان ناكن خدي على جوار راضي خدي يشتاج راضي بالسيداي مالا تابا بالسيداي من اساس براستيجي يعني تشتكي برسكي قال لك مهم وشروبكي قال لك مهم بو جبونا 8 ركعات وزيد ابونا ويش خو سيدا زلال بكر سنة پیغمبر داده مینه بهتری پیغمبر شو کسی که ولی سنت صحابیه و نزاعی اولیه و نزاعی امام و نزاعی کسی سنت تنن یعنی یک قرآن دینی می سنت پیغمبره چه وقتی کو کسی خاصش خورا دلیاتی زیاده عبادت کردی که غایه جبوی خوده و انشالله خودی عبادتی ویش قبول دکه لبلی پیوان راست دین دا پیوان قرآن و پیغمبرم سیدای من امیجا دخوازن درباسی مجاره کی دم ببه ما دو حظ برسي خل سر نميجي كير يك نميجا إني ويكش يا تربيها أم دخازن الدين دا تديد ولاتا بربون السيداي من للدنيا يعني قالكي دولتا بربونان و سيستم جي زيدا هرالده هناكي زيدا خدان السر الدين دا طريقات چيه و طريقات ناف قال چيه طريقات بخان نافي وي چيه مرتبه وي چيه درجه وي چيه سيدا هناكي لگوری آیت قرآن پیروز و درجه و مرتبه طریقت تجمرا ببکه براستی سیدای دلال تدی تو وقت مشرک مکه داجی مشرک مکه این کاریا خودی نت کرنا لگو تا امدچن جوان پوت کومدانی مکه 366 حب پوت ام وانا دکنه واسطت نبرا خو خودی دا اوانا ایش مل با خودی چید کرد مش خودی وارا عبادت کریه و اوجی واسطنت نبرا مو خدا یعنی براستی طریقت منا ریه اگر تو رید خاضی ریا حقیقت واستقیم کما امیر ریا خودیه و قرآن اگر تو حسکرند خاضی سنت پیغمبره و اوجی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وتشتكش بر خدا نقوتيه إلا كش خدي أمر هاتيه أو قوتيه أو جيسا قرآن بيروزه أو طريقات براستي داقر كريان طريقات أو جماعات أو حزب أو بنا أو كسي داقر كر أو كسي دا سلطار جبونا برجواني إخوانا خورت كريه جخورا بي قلا أو توبلم تخابيلن بنيرا سورة يونس آيات حجدا اگر سيدا بهل ازبرفره أبي بآيات وبدليل بينم بلا جباك وجماعة ما يجي قوي خابد أم ندل كسي أم نقلب كسي أم حقيقتي بيش قولوا الحق ولو كان على أنفسهم كلام حقي بيشن شندا زرار نفسه ما يجي تدهر سورة يونس آيات حجداد بي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون يعني خدي دبي أوان كسي وآلكاري وعبادات وبندئي دكا جتشتا كونت كا زرار بدوان نت كا منفعات بدوان وكي بوت فريستيه وكي أو كسي شغرا شيخة دكا واسطة نبرا خدي دبي أب شيخ وگناه مبدا عفو کرن مبگینی با آگی دبکی کوان پوتی توانا تشتک جبا خودی جا آسیمانان آنی بن خبری خودی ارد و آسیمانان دا پیتونه با سمع حشا اونا تشتکی گلک گرین و تشتک گلک خطایه و اموی تشتی دکن دلیل خودی آیت سوره یونس آیت 18 دیسا سوره بقره آیت 48 داد بی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وجوي روجي كروجا قيامته وفارز كنت نفسك بر نفسك را نكا تشتك بده
ولا يقبل منها شفاعة آليكاريا تكسك نكا آليكاريا كسيبك ولا يؤخذ منها عدل فدية والرشوة وتوربيجي توي روجي دانابه ولا هم ينصرون وآليكاريجي جبونا كسي جغير خده تكسكي نكا تشيكا. يا أيها الذين آمنوا دي سورة بقرة آيات 254 دا خده يا أيها الذين آمنوا يا وانكسي وإيمان آنية بخده أنفقوا مما رزقناكم أو رزقكم خده دا يوا جزكات خواه جفطره خواه جصدقه خواه ججيانا خواه جهرشت خواه دريا خده دا نفاق من قبل أن يأتي يوم هيكو أو روج ناتي أو روج قيامته لا بيع فيه تدا تجارة تدا داين ستاندن تنه ولا خلة دوستي تنه ولا شفاعة آليكاري أو مهدريجي تنه جبونا تكسي أنجاق عمليته والكافرون هم الظالمون أو كسي نانكور أو كسي إنكارمن أو أنا ظالمن ويد ظلم خداجي بشو جبونا بقاسي وقتك بانبان آيات تدرينن أي قليبرا أو كسي إدعادك ويشيخ ورا وبك هندري فتيا جغاري وبك جيبك أخوة ويقني وعفو بك من لم يكن له شيخ فشيخ شيطان يكو جيرا شيخك تنبى شيخي وشيطانه أمان تشتيطاني بتشيرو بحكاية وبخاباندن كيف تلاقي مرحلة كي تكاسكي أما آياتي خذي عمدو لسا خذي الله عز وجل سورة الشعراء آيات صدو يكي صدي حتى صدو يكي دبي فما لنا من شافعين اوان كسي كودغو امي وخلاص بكن لوي دنياي دا دبين ولا تكاسك مرا ايرو نبيار مهدر وامانه الاورتيدا او كسي بوان باوري انيه دبي امانه الاورتيدا فما لنا من الشافعين ولا صديق ولا حميم جوارنا دو ونيك وانا بفارزي عذاب خديجي او تكاسك نامينه وقت تكاسك نامينه اي جليبرا لازم يكون ان إياك نعبد وإياك نستعين أمي جو خدي را عبادت بكن و آليكاريش خدا بخواست بلكي هنك ملايك ما هنك شيخت ما بيجن خدي أبي ج كافر را بوتيه والله آيات خدي خطابه آمه بهالكسي جبو هالكسي ألا لله الدين الخالص دبي دين الراس يدرس يمستقيم يا خدي والذين اتخذوا من دون أولياء او کسی غیر خودی شخورا دوست و اولیات خواهد سوره زمر آیت 63 بی ما نعبدوهم پوت پرست مکه جدگو ام عبادت نکنش پوت خورا الا لیقربونا الى الله زلفا وانا منیزی که با خودی دید او کسی دی چبا شیخا به اوکی طریقتی به اوکی حزبی شخورا دبی عباد به واسطت نبرا منو خودی دا والله عین فقوان و پوت مکه تنه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ويخذ حكم كتنبرا واندا أو كسي كودقو خلاص دكم ونرجع قيامته تشتت كتنا اختلافي إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار خذت على أو كسي نانكور أو كسي دروكر خذت على عز وجل ونا رحمة لوان ناكر ليسا عين سورة الزمر آيات تشلو سيادة أبيت بي أن اتخذوا من دون الله شفعاء أو كسج غير خديرا شخورا آليكاري شخورا مهدر شخورا تشتان خاذي قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أولا نكام ببنا مالك جبو تشتكي وأقر جناكن ونكان إدراك جبكن جبونا بقاثي أي جليبرا ولله قل بجلي لله شفاعة جميعا شفاعت یہ خودی ہے آلیکاری یہ خودی ہے یہ کمرو عبود کا خودی ہے یہ جزاد کا خودی ہے یہ کو حساب دمرو خودی ہے له ملك السماوات والارض ملك ارض و آسمان یہ خودی ہے ثم الیه ترجعون و امی تزرنا با خودی باشقا چارنینه جبونا بی قاسی اف طریقات و شیخی کتنا نوا ملتا به اوکی نجا پریستی و به اوکی خاپاندن کتنا نوا توپلمکی نزان او توپلما گو قرآن نخوندی او توپلما گو کتاب خودی فیر نکریه و حیات پیغمبر فیر نکریه ولا تزیر وازیرة وزر اخرى یعنی منفعتا باب شکری رانینه یک کرجی جبابه رانینه
وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. تكذا نكا تشتكي جخطا جغني كسي هذا باخوا ولو كان ذا قربة. چندان قرآن پیغمبر بجی، چندان باب وانجی قرآن پیغمبران بجی، و چندان باب پیغمبران بجی. خدای تعالی عز و جل دوی کسک نکاره آلی کاریا تو کسا بکه. فما تنفع شفاعة الشافعين إلا لمن ارتضى. دبش منفعتا شفاعتا كسيش كثيرة تنه إلا أوان كسي كو خدي راضية. ديسا سورة طه آياتا صدو نهادت بي يومئذ لا تنفع شفاعتا كسي مسادة نايدين إلا الرحمن ورضي له قولا. أو كسي كو خدي راضية او خود الا وانا هدايا باخوا اوانا خود دنیای دا امر خود آنی نجی او خود الا جوان راضیه انجا خود آلی کاریا وان دکه. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده چه سر آپی خواه ابو طالب آپی وی بیه او گلک زحمتی او گلک آلی کاریا پیغمبر خود گرانبهاجی کریه. ابو جهل او عبدالله کر امیل با ابو طالب رونشتاندی بیه. ابو طالب جی نخوشکی گلک گرین اتناف جیادا بیه. پیغمبر بی یا عمی قل لا اله الا الله بجا لا اله الا الله بلکه اب کلمه جبونا تبه آزادی روژا قیامت دا مدتک سکنه دنگناکه باشنه. ابو جهل دبی اترغب عن ملت عبدالمطلب قیت الدین کالک خواه برددی تو چی سر دین براز خواه و ابو طالب نوی دبی علا ملت عبدالمطلب السر باوریا عبدالمطلب. و پیغمبر خود گرانبها جلک محزون دبی از اشترا دعا بکم شفاعت جنت دایه شفاعت حساب قیامت دانینه لورا شفاعت جنت دا او کسی خواندوان او یه نخواندیه جهودورا جنت بن آلیکار ریا کرامت و قنجی و نعمت خودی نشانه هفدن. معنی شفاعت اوه شفاعت هندر حساب نینه چونکه حساب گریدای خودیه و خودت بلا تخسیر و بالمیزان ölçü و nizam خودی خراب نکن. جبون آبی قلتی خود عالی بی آیت شینی سوره قصص آیت تا 56 دبی آیت تا 56 دبی اینک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ای محمد یہ تجھے حسبکی تو نکای ہدایت بکی ہدایت یا خدای تیه. دیسا دو سوره آل عمران آیت 80 دادی ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. خدي أمر ونكر يكون ملائكات و پیغمبر جس خرابكنا دليل و رهبر كوببا واسطة نبرا خدي دا بشتكو و دين توحيد دين حنيف دين آشتي دين آرامي دين كوش خديش قرآن راش پیغمبر نازل كريه و قبول كريه جارك شي وند چند بنا گریدای دین پوتپرستی اشتاج بنا بقضی ای جلیبرا انوی آیتی دی و ان لیس للانسان الا ما سعى. در دنیا دا چش خورا گرتبه ما فیت اوه خودی ظلم کسی ناکه و ما ربک بظلام للعبید خودی آلا اصلا و اصلا ظلم عبد خواناکه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تم مثقال ذره قنجی کربه توی قنجی ببینی او تم مثقال ذره خرابی کربه توی خرابی ببینی. جبونا بی قاضی ای جلیبرا سوره مریم آیتا 8 و 7 دبی لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الله عهدا. دبی تو کسکی شفاعت جرا چنابد الا اوان کسی کو خود پیمان دایا وان جوان راضیه خود آل عز و جل دبی شفاعت یا خودی یا کسی نینه. دولت روجا قیامت دا نظام ölçü یا خودیه. وقتی نظام ölçü یا خودیه demek ki تو کسی نکا شفاعت بکه. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذین له. منفعت شفاعت تو کسی چناب جبو تو کسی الا یکو خودی مصادا شفاعت. مصادا شفاعت جی تعفو کرنا
جزای حساب دانینه تروجا قیامت دا تجنت دایه او کسی چنه جنت هر پیغمبر کی و هر عالم کی و هر دیندار کی تجنت دا کاری ببه مهدرجید که ببه آلیکار جبوی توپلما کو نخوندیه حقیقت نابینه جنت دا خوده و عفو کریه لهمبر وی کرامتی شفاعت جنت دایه نه جبونا عفو کرنا گنایه یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء خودی کی حسبک عفو دکه و کی حسیبک جزاد دیگه جبونا وقاتی ای گلیبرا والله حقیقت اوه راستی اوه گله ام تم بی آیتی بی نبی را خواه و ان لیس للانسان الا ما سعى جی انسان را تشتکتنه الا تشتاکوش خورا دنیای گرتیه گلو او شیخ و طریقات و حزب ساده جنبا میں کردا ده هیه شیلک هندستانی و شیخ کردستانی لسر ملت بیا بلا گلو واناش کو هاتنه اوانا وحی جوان را هاتیه اوانا جی کدری هاتنه روژک ناخبتن هولدینگن دکان توان ایش توان فابریکه توان هر چیزی وان مکمل و پیغمبر خودی برسیب و نانت نبو بخواه گلو او کسی کو ببید طریقاتی شخارا سرمیان چکیه دولت و امنیت تشکیلاتی کیه بن امر خواه روژا قیامت دا سادجه حساب وان بلنگازی تای کو خاپان دیه جریا عدالت بریا ریا دلالت بتنی اوان جوان ورا پرسین و چه جواب خدا بده بنرى أبي آياتي تشتكي به حضرت خدا عز وجل بيقول بيجا يا محمد إنما أنا بشر مثلكم بيجي أجي بشرك وكوما أجي إنسانك وكوما يوحى إلي خدي أو أمري توحيدي أمري الدين كو أمري عدالتي أمري آرامية أمري حسكرني ديني خدي قلت دا الشرك وكبر ونظام تنا جمرا قلتيه أجي جوارات إنما إلهكم خدای من و خدای و واحد یک یعنی خدای من حد یک فمن كان يرجو لقاء ربه او كسد خازق كراست خدای خو ولا خدای ابوك فليعمل عملا صالحا لا كرني باش بك عمل دلال بك ولا يشرك بعبادة ربه احدا بلا عبادت خدای دا ارتاقی چنك من حلف من غير الله فقد اشرك بالله يكوج غير خدای به پیغمبران و به ملائکتا به زیارتا به کنبتا به چه تشتی صوم بخواه بلا صوم بخواه اوانا مشرک کرنه شرکه کرنه لورا او شرک جلک مزنه خدای عالی عز و جل دیسات آیتک دیدا دبه فلا تدعو مع الله الها آخر فتكون من المعذبين ابي آیتی خدای عالی جو پیغمبر خدای حضرت محمد علیه الصلاة والسلام را گوتیه ای پیغمبر من ساکن ها تجی وکوان مشرک مکه کواناش کوت خواه یاردم نخواستا تجی جموسا اوش پیغمبر دی اوش ملائکتا نخوازه والله از تبکرم عذاب بکم دیسا سوره الحاق آیتا 43 حتی 46 دبی من تقول علينا بعد الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه بالوتين ای محمد تو تشتک جبا خواه بکی نوا بی کتابه هانه و کتابه خوده از هر دو ملیته و شه تماریت قلبت بگرم جکم و تباب مغورا یعنی دمک ای گلیبرا و صادجه وما علینا الى البلاغ قرابة پیغمبران اوه کو تبلیغ بکه قل الحق من ربك بجا حق یا خوده ان شاء يؤمن ان شاء يكفر یک و حسبك و ایمان بینه و یه حسبك و بشه دلالته جبونا بی قاسی ای گلی برا گله جماعتا ما طبلما ما بخوالی کولیم بکه گلو شیخ نوا عربا دادتونه گلو شیخ نوا فارسا دادتونه گلو شیخ دولت زانه دادتونه او شیخ ما چقا زیده دبن اوقا دبن کوله اوقا طریقات ما زیده دبن اوقا امج دعوه ملی وش دعوه انسانتیه دعوه ناسکرنا قومی و وجدانی اخلاقی ام دور دکبن من عرف نفسه فقد عرف ربه یکو نفس خو ناز بکه خدای خو ناز دکه یکو خدای خو ناز نکر بشی والله ایمانوی اخلاقی انسانی وجدانی تشتکنیه که اولم خو ناز بکن اگر جمع پرس که بجی مال احمد تو کی از بجم اول از انسانم
پشتوی از کردم از داویدا مسلمانم يعني حقيقة أبا أمري خديجي أبيه دبي يا أيها الناس أي إنسان إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بخلق وكريا جن ملكة كيكو آدم وحوايا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مو ملت قبيلة شكريا جبويكم بها بدون ناس بكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم كيد ريا خدمة إنسانية مروفاهية دابا لبا خذي أو بقيمته وقيمتها هل مزنجي أبا والله اگر امل بيوان شيخي كولا يجبوي سيستما بنابي طريقاتو بنابي حزبي قالوا تقلموا جباكات خافيني البته استثنائي انسان از خواستم بردا پرسک برم پرسات برا او ترم بلانه بم مالا تاوا بسیدا چشتی کو تگو چقا شیخ و طریقت پر دوون ام جنتوا خود دور دوون ام گلشتی خوان دادکن بسیدا هن شیخی می رابون گلکی مجادله پیروزی دان ام بیجن جبانا نتوا خود یعنی شیخی که ام بیجن جبانا که تبلیغ وک مینا پیغمبر تبلیغ دا مرد وانا و شیخ دن چند کارتی که کفه که چوا جدا ام وانا شیخ قبول نکن ام وانا درسوز ولاد قبول دکن ام وانا به وجدان قبول دکن ام وانا به اخلاق قبول دکن ام وانا دیر و قیمت گل خو قبول دکن ام وانا شیخ قبول نکن شیخ دنا به عرب دا به زمان عربی مرفی ریسپی یک سری وان سپید به دنا به عرب دا جو پاترون آمد به این شیخ یکو دولت دایره دا حکم وان هيا پترول وان هيا تبن خدمتا انسان هذا جوارته گوتن شیخ قای ام اوی کلمه چان لحق وان لهنگ قوا وان انسان کوجبونا یکیتی و نتبا گلی کرد مجادله کریه ام ناوی شیختی دانینا و سروان ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء علم هدایت یه توحید یه حسکرن یه الهی خدا ناده هر کسی انجاق بده اوان کسی کوج خواج نتبا خواج ولات خواج انسانتی جیکیتی فاقا گلا قمروقایی حزب که خدا دوان او کسی وانا دایت بینی بقی هم وک وان شیخ بردای کو خلقت پروشن دین پروشه و پروشه بینی بکی کبیه کی ناوجی پیوا داین شیخ ظلمه لوان انسان تاته کرن راستی از ناوی وان دانای نشه اوانا عالم متواضی و عالم کردستان نه و رئیسدار کردستان نه جبوی خاکا خواهی گلک چه پیروز کرنه ام بجنا خواهی جبون آوان و جبوی هستی وان جب تاوینن کو انسان بشرف و بقیمت ام وانا وان شیخ کو بچاقالی اینو وکی وان ذهنیت کو فتوا درته یکمین طریقاتا یکو محمود افندی جبلی زبلی احمد درته بناو دین خلقين خابينه او طريقاتك وإيرو بنا يباز وكوان طريقات نقشية شخورا كرنا خلق خاباندنو وتشتا كرنا البته دناوا طريقات نقشي لاجي يه بقيمت يه ناموسلي وكي وان احمد خاني وكي فقيه طيران وكي شيخ سعيد بالو وكي وان عالم كوريزدارن اواناجي همون امبانا عالم ريزدار وبأخلاق تبينن امواك وان كولي كوب سيستمان آنية جروان را سجره و مقام و رتبه چكرية بقوليس و بأميات تينا محافظة كرن وانا خلق خابين ملت مجد كنا خو ام وانا جهد جدا حساب كن ام وانا شيخ حساب كن جيما كردان نابينن وانا بأخلاق امتنا بأخلاق امتنا سیدا موارد ویدیو کی سیر کرد از ناو ناکم ام ناخذ ناو هر گماری هل سر ناو خود بند هاویتن ناو خود بلکی باور بکه چوا کد ویدیو داده بود 2000 کیلومتر درش کریه یعنی که انه اوان مرید وان کی خلاص بکه بعد هاویتی کامera خود دوغی ناخو دای دستی وان مرید پی توبه دکرنی یعنی اف چیشه سیدای دلال خدا علاوه به ان الشرك لظلم عظيم شرك ان ظلم مظنه راستي الشيخ منزلي وقت مشركه كتبين از ناوجي بيجي قالك ناكم بشيرش او شيخ كو بنا كولا هي نكان راستي وحقيقته بيجي وقت كواتنا ولات كردستان ناني وان تنبيه بخار بدولتان وانا انيه هاتيه سجره دايوان کردان جیج بوی خاطر ناو پیغمبر دیار و مقام دانوان
دیوانا خیانت به کردا و ولات کردا کرنه ام جوان کسی کو دوخین الخوا گرید ده ملت خوا دکه خو رازینه به اوکی به اخلاقی ام وانا رخ ندکن و وان به اخلاق تانجی نه انسان و ان جواکا هری گرین گله ام ایدی شیار وقتی ام شیار نبن ناب و خوده او شیخ طریقات یک کردستانی لحر چار پارچه کردستانی نوا کردا دانه چه شیخ سوریه چه شیخ باشور کردستان یه روز هلات یه روز آبای او چیه باکور sadece sistem anvana kiliye navame jiboy kome bikine kole mecda ve meyne tebi dur bikin. Gele edi kur şiar bin. Edi bivan be ahlak-ı tanıcı neyne khapandın. Men gaşenep aleyse minna ye koleba bekeme bu khapini necmeye peygamberdi be. Evati kuvana da khapini binave din evana necmenen elazım eki ku em hakkı urasiye bejin. بنرى أزري آياتي بيجي أم كل روجين ميجدك أم حفظ ركعات نجا فرزك أم بين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب اشترى عبادتك كم آلي كاريش تدخل عبادت آلي كاريش جيت خاضي مريك دبي أجر الشيخ منابع إيمانا مطل أجر الشيخ منابع دبي أكل بدرجة الشيخ إخوان كلب كوچك ها کوچیک پیغمبر ها کوچیک مالاته ها کوچیک یکی اروپایی ها یکی آلمانی ها یکی مکه‌ای ها یکی مدینه کوچیک کوچیکه جبونا وی قاضی ای گلی برا به کوچیکی toplum و civaka dixapînê yekê twanê qeşmer dertê dibe em koley dergahê mala Xews Xews dibe pê xwe gele daynî serserî me heta em pê say wan jî gele paçî kir Ejwana yek ku murşidiyet ket pêşiya wan da ew e. Îro dilê dirênî Şêxê Sûriyeyê hatine li Gazî Entebê ji wan re kule û sermiyan çêkirin. Bi hezaran çêkirin. Îro wekê Şêx Edda û wekê Şêx Abdulganî bûne ajan devleta Tirk xelkê dixapînin xelkê dikujin. Kurda dixapînin. Kesê ku xelkê dixapîne bi navê dîn ku em heqîqetê rastiyê jî nebêjin wallahi em ba Xwedê mestûrin. Em gelen ne bejin ola dilê filan kesê tbînê. Naxir. Dilê kî tbînê bila bibîn. Qûlul hakka gelem haqqê bêj. Xiyarukum men yenfa'un nas. Başî ve yekû menfi'at de insana. Şirarukum men derren nas. Pîs û nebaşî ve cî ser wî erdê yekû zerar dide insanetiyê. Zerar de mexlûqê Xwedê. Îro bi navê dîn zirarê didine vicdana insanetiyê. Zirarê didine toplum û civaka. Em lê dirênin gelo teyê kurekî şêxekî velaxit şêxekî ku bêjê ez ehlê tesawûfê terîqatê me tediye ku di dawa xizmeta mirovahiyê û di xizmeta gelê Kurda ye. Eger ku yek dê divê xizmeta gelê Kurd jî wê çêbikerî wê ezabê bide. Ka binêre ez ê bi yerek bijim. Wallahi sofîkî ji min ra got ha rûyî wî tata bira got Seyda wallah got ez nexweş bûm. Got ez li Amedê nexweşxanê da bûm. Go me digo Allah ya şeyh verem xelas go me qîrên dikir go merivekî yaşlî jî li tenişta min rûniştandî bû go derî girt go binêre ez ê ji te re tiştek bêjim go min got keremke bêje tu yê çi bêjî go min got heylan ez merivekî tu hundirê eskeriya Tirka da mixebat kiriye û ez di xizmeta devletê da bûm rojekî mektûbekî hat ji min ra got tu evî binivîsî ji şêx ra bişeynî Şêxê Adîyemanê ra em ê biçine ziyaretiya û her ji min re hev dibî nebira got me çû Şêxê Adîyemanê anî hat got ew komtanê wira yê alayî komtaniyê wira got xeber jê ra got me te şandiye ku tu Kurda bixapînî me te neşandiye ku tu tesawufiyetê bikî Go Şêx zanî çi jê ra got go hûn rojê da mehê da çend Kurda dikujin go bila bibe 15 go em salê da 5000 Kurd ji dewa Kurdîtiyê dikujin tîrin dikine kolej bo sîstemê we çawan tu ji min ra bê te çi nekiriye go li wira anîn akê sor xaliya sor kirine berlîgî wî anîne xarê O şêx anî menzîlê destê ew komtanî paçî kir go yê qarşê vê şêxî ve çavî kord go zêde însanan anî kirine kole
گو اجی لور بون وجدان متشه اتجی اوا سیر و جربرا نخواشی تنابه یا خوده تدبی شیخ ما خلاص کرد یا شیخ هر تشتی فتنتی ما کردات فروشید کمی خون آمد تنجی هاتی تدبی ما خلاص کرد گو بلگی آنی دا سردنی من گو بقاسی 5 دقیقه گو مگو من رحده گو پاشتی مگو جا صبری که سچ که کرو بلکی امراض اگر کو ایانش بیشن خودی دواجیه میبن کابسی از شیخ را تلفون گو من شیخ را تلفون تو گو مگو فلان کس یادیجیه فلان کسی گو مگو بیرا تتون کنتا و ها بگو شیخ گو بله ما امتیعی دولت خود امری که هم بکرم نهاجی دکر گو صوفیش با مصبه چو گو چو آمده زبری گو مدی روی فتراش کریه خواه چه کریه خواه کریه هات گو بابا خودی حکان ها اصحاب ما دمه که مفهر نکریه مالا تا آبابا تا مجبی ریا قریش دور کر خودی خیرات قبول کرد والله او صوفی لوانه لچال درانه اوی کلمه شخص مرابو مالا تا سیداش خود تدی انسانی که باقل و سرا بفکرن یعنی انسانی که جو سیستم را کار نه که سیستم نه دستور داده نه امکان داده نه درفته نه پیش آد بره سیستم چما شیخ سعید شهید کرن چما شیخ ماشوقی خزناوی شهید کرن مثلا اخرابای گلک بای هن سیستم ترکیه را خفتن اما او روش بای مجادله حق سری نتوانج بای حقی و شاشی و بای نتوا گلک بای چما شیخ محمد امین بینگول دولت شهید کرن یعنی ام بیجن گلکی شیخی می پیروز روسپی می زانای می و سری سیستم را نتوان دش حقی بر ندان راسی بر ندان نبون کلی سیستم و گلجی نکرن کلی سیستمی چه به خوشی گوتنم کلی خودین گل رجگام کلی خودین لخوادی رومتا خو نتوا خود درکتن سیستم ندان جیاندنی یعنی پیرو سیستم داده جیاندنی پره دادوان مریداج مارا چک عربه دادوان البته پرتال بردست وانه خرجی بردست وانه یعنی انسان مگره باش بفکره میره کاری داوی چتا که ما تنابش دلال کرد 2 کیلومتر بند داوی تیه نابا خود برش کریه هر کس آتون دست داوی بندی تربیه دکن یعنی چتا که عیب نوادین دا بله کرم سیدای منم دوری بدن ته یعنی از اوید بیم نها ایگلی برا تهندر تصوف دا حدیثه کی پیغمبر هیه اتکارم ابی حدیث بیجم اب حدیث براستی دل ارشاد تفسیره کی گلک گرینگه جنید باوه هیه تونه جلد 11 صحیفه 224 دا ابی سیدای عالمه کی گلک گرینگ ابن قیم کل مملکت سعودی گلک قیمت و گهداری او جیته قبول کرن انسانك عالمه لا تقوم الساعة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خنبرات رواية كرن لا تقوم الساعة قيامة رانابت حتى ليخرج من أمته اسمه صوفي حتى أمتها من طائفك رانابت نابخ ودانين الصوفي قيامة رانابت وهم يهودي أمتي يعني قيامة أمتها من رانابت أمتها من ناب النزان أمتها من ناب يوباز أمتها من ناب بأخلاق حتى أو يوبازي صوفيان درنك يحلقون رؤوسهم سرق السفريد ويرفعون صوتهم بذكر الله دنجي خوا بلندكر الله الله يظنون طريق الأبرار ونازان دكن كوريا وراسته ريا حقيقته وريا عدالته بل هم أضلوا من الكفار وانا جوان کسی مشرکی پیستره سبب چه آلیکاریش خدا نخواهد آلیکاریش عبده خواهد او کسی آلیکاریش عبده بخواهد والله تو اخلاق وانتنه بل هم ابدلوا من الكفر وهؤلاء اهل النار دبي وانا اهل جهنمين يشعقون كشعق الاحمر زيق زيق الله وزيق زيق كرايه وعملهم عمل الشيطان عمل وجهي وعمل الشيطان وهم يناظرون مع العلماء بعالم رب الإنسان الزان راجي مجادلة لكن ليس لهم إيمان وصوفية أحماق ونظام وشيخ وانجتنة ويعجبون في أعمالهم وبذكرني فاجي جلد الفار راضينا سيداي كتبه بلا هرن للإرشاد جلد 11
باش گهدار بکن و تیدا ببینن اوا اوی عالمت مزن خودت جوان راضی به عزیزه ببین وقت تصوفت تیدا جهالت هی و شرک چونکی خود عالی کاری نخواهد جتش که برادای خواهد بنیر از کتابی الشامی کتاب شامی داده دبی انسان کی میشه مال آخه لیرینی شیخ وان عظیم بنا بیاتا قوی معرفیه اگر کشته شیخ منه کنه به شیطان او انسان توفیقین ایمان او قبول نینه یعنی تفردا تیزانین که انسان بخیره وان به اخلاقی جیره این ندارینی او طریقات او تصوفی که ایرو دو کردستانی و متروپول ترکا دایه دهندر 18 سالی دا اقتدار اسلامیت ترک اسلام فانتزیه دا 17,705 انسان جزار کرد و پیزاتنا تجاوز کرن به دستوان یوباز تانی ایرو گلو اگر پیغمبر علیه صلات و سلام دبی گربا ما اول ام تبلیغ بکن گربا ما اول ام حقی بیشن گربا ما اول ام دگل حقی بن گربا ما اول ام دائما آشتی خوزی و عدالت بکار بینن یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة یا وان کسی و ایمان آنیه بخوده بک ما کبن آشتیه و پک ما کبن آرامیه و حسکروغیه گلو اینو تعالمه کی او کسی اهل تصوف کدوه الشیخ تسکریه کدوه بابو کشتنا آفرین حرامه ولی کشتنا اوکراینیا حرام او ایرو گید کو ظلم دکره جنو زارو که اوکراینیا کشبر کریه ام اویجی لعنت دکر رقنه ام یه آفرین جی لعنت دکر رقنه ام یه مظلوم جیهانی لکو داری بلا ببت ام کشتنا انسان که خوش نابد والله دینی وی چه رنگی وی چه مذهبی وی چه ام آشتی خزن چونکه امر ما اول امری که خود امر ما کیه اول به فجنا جناح اکل السنی هر خوش بو آشتی خوشبونا عدالت بکن یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة بیک با ببنا دا آشتی دا بن بیک با آشتی خز بن حتی دا قرآن دا دبی این طائفتانی من المؤمنین اقتتل وقتی دو طائفه جباورمندا نابج مسلمانا جباورمندا تنابات واندا پبچون و آلوزی تیمون جله ون مسلمان دی فاستحوا بینهم ون دیندار دی چیه یهودیا چیه خریستیانا و چیه مسلمانا ون بلازگینی آرامی و آشتیت نبرا واندا چیک این بقید احداهما علی الاخرى اگر یکی آشتی و آرامی نخواست ظلمه خواست به عدالتی خواست خیانت خواست تشتی باش نخواست قاتل الذي تبغي حتى تبي الى امر الله لسر تمام باورمندان فرض امر خودیه که بوی ظالم را مجادله بکن حتی بزور امر خودی و این فعل اگر هم امر خودی فاصلحوا بینهما ونسوا الحد نبرا واندا بکن بالعدل بعدله و اقسطوا عدالتی ان الله يحب المقسطين خود الالج کسی عدالت کرو حزدک ایرو ای گلی برا ل شنگال سوی کرم لگله می زرادشتی هاتا کرم گلو کیزان مزگفتو کیزان حزبو کیزان طریقات اسلام گو اموان داتان هوبیتی اوان بی اخلاقی اوان لعنت گلو ل انفال بسوره انفال صدام کمیاسال آمیتا ناوی آیت قرآن دا انفاله ناوی کشتنا کردان جی کره انفال ناموس وان خورا حلال کرد مال وان حلال کرد جن وان حلال کرد قیز وان حلال کرد کمیاسال آویت سر کردا مال وان تالان و خراب کرد کی جان شیخ کردستان رابون پیان گو ای انسانان کردنو ملتنو وجداننو رامن سر پیان اب اخلاقی هانه لهمبر بی کردی تی کرن سوی کرم هاتیا کرن کی جان مسلمان اکبر تک نشان دا دیسا لسوره دایکا طیبت جنازه وی نه روش مال عرده گلو زارو که توی با آکان کبر تاوید ناد گو بلا سه حیوان گوشتی وی نخود
گلو کی جان مسلمان کی جان toplum گو اواب اخلاقیه کی جان اولداره کی ترکا یان اولداره کی وان شیخ اهل طریقات لعنت و ظلم و انکار وانانی دیسا دستوری دا دیسا جزیره دنیا بودروما دا بصدان جوان گل کرد بسلاح یک و کیمیوی انسان شاوتی نه هاتا کشتن گلو کی جان گو اوا حرامه اوا یا ساغ ام بکن هی دست خوش بو ظلم و ظالم ایده هر شدانا ویسا قرآن دادی ولا ترکنو الى الذین ظلموا فتمسکم النار میلا خواند نباوان کسی که ظلمه که دو ظلم وان ظالمان دا هنجی تین شوطاندن دی سال آفرینه گلو زیتونی بابو کسی بود نه زیتونی وی گلی بود نه او گل وردا دجیا بو نه او گل بحزار سالان الورا مالاوی هبو زاریوی هبو قیزاوی هبو دوستیوی هبو هرچتیوی هبو گلو بحفته و چار هبو چاغان بفتوای وان ملان دچونا کنجی اسکرین خود کرنا جبونا محمد جی کا دعا کرنا گلو او زارو که کرد کمیابی سلاح آبیت سره کا وجدان عالمی ام حزد کن او وجدان عالمی که ایرو جبو اوکرانیا تیشه البته وجدان همجی تیشه از ظلم روسیه قبول نکن چما جبونا کردان نای قبول کرن که عرب و فارس و ترک به 100,000 سالانه ولات کردان کرنه مزار کرنه گورستان جبونا تنبونی او به اخلاقیا کل کردا دکن ناموس اتوان تالما کرنه تمامیل کچبر کرنه چما وجدان دنیای جبونا وان تالنا لیبن دنیای مبیر که ام چما خبیر کرد گله ام خبیر نکن الجماعة رحمة هي كتيدة رحمة هي والفرقة عذابة تفرقة مريدة جدابونيدة عذاب هي هذا كي ام خبير لكن ام خبير بينن ام يكي اتفاق خبيك بينن ام ادي الفيوان ملاي كوكولاي سيستمانا نكا حقي بيشي او شيخ بنابي شيختي كردان جنتابو او جحسكرنو او اخا ولاتي وان دور دكا تینه کولاد که جبونا سیستمان گلمی دیجوارا بشن بسه که ام نبشن بسه والله امی هر تو موهابن و امی پریشان و بلنگاز بن سه نیاری مهیه یک خیزانیه یک نزانیه یک جین اتفاقیه گلم واناش ارتی راکن ام فقیرتی جی راکن یکی تی اتفاق خواهی چکن و ام بخونم پروردی ببینن جبوی که ایدی او دین او سنسار دین منه خاپینه یکی بنان علی شریعتی دبی لسر ناو دین انجاق دیندار خلقیت خاپینه اگر کدیم بو آفیون ایدی گرک نکد تو اروینه فروشی ذاتر مزگفتی رو بیا آفیون مجی کرداد خاپینه جریا نتوی اوج اخلاق دور دکه او پولیس ایوان قریجی زارو کوچ کردا دخاپینه به اوی حب قریجی و سلاح مازنجی کو حب قریجه که کولش بو سیستم هم اوا بستینه لازمه که ایدی امجوی را بیشن بسه و خود الله عز و جل اوی ظلم و ظالم جی هفشینه و رمضان اوان کسی کو دگره و نگرتیا جی و کسی نخوشه جی کسی کو نگرتیا نخوشه بیا خود تشتکی عذری هیه کسی کو نگره جی خود قوت بده بلا بگره و کسی گرتیا جی خود علا خیر وان قبول بکه و ربی آلی کاری و به فرسک و دیجی هبه اسکار بین مزمان خود الله جوار راضی به ربی آلی کاری و به سيدة مالتا وشانا مجهات ترجيش نسكيا ساعات كيلي برسكي هي والي بهرم نويسي دبي نكاح چيه نكاح ديني ونكاح دولتي بكرتاسي بيني إراد كار خاطبي بخاصة مالا نموتكاوا ورمية جواب هاتا بلدية داكر هاتا لبا ملاكر هاتا چو كليسي كر هاتا چو جامعه كر دو حب شهاد دور هبن هفدو قبول بكن شرط يكمين کو دو حب شهاد هبن شرط ديامين هف قبول کرنه کو اگر جنك سر باوری کی دین بجی کو میرک مسلمان به نکاح والله هفت به تشتک تبید آجیتونه و دستکوجا کسی اهل کتاب جی حلاله و نان مال وان جی حلاله و بوان را تجارت و حوالتی جی حلاله دان بانگا وزیا من جبونا هر کسی اوه جبونا بقاتی کو اگر تجنکا خواهد چو در رسمیت دا بردا خود تلبا ملای دی بردی برندی او جنی کاتیه بردا
و خود طلبا ملاجی بردا ایدی تو بچی رسمیت بردی برندیجی دی ساحتیه بردان ایدی فتوای وینای دیتن هر کسک بلا به شکلی به خاپاندن جی نابد پیوبازی جی تو تشتکی نابد راستی اوه حقیقته مالا تا و سیدای من خودش تا رازی بیرو گله کی تشتی گرین تانی زمان حوالاش مرا سلاب دشان بکت اکران ندید میرنو کار تک تک از سلاب خواهی گرم جمعه تمامی حوالا دبیم سیدای من نبون حوالا میش هموسته کوا ورمی هبون لولات هبون همو دبر گله که هبون مالا گشکا وابه سیدای من حتی برنامه کی دنیونه انشالله همی جردنی بین پیش بری گله خواه ام دخوازم برای داوید و داوید باش سوره و جزیره بودروم کر به طایبت قصیده که مثل شهیدا چیکوی از داوید و بدم اشاندنه همچه خاطری خوی گاوی بخواست جمعت تا خو گلی خوی باشه سرسری من امانت خوده بن خدا جوار راضی به بین ناو گل و ناو آخشه خوانج دا و ولاته کی آزاد و کردستانه کی سر بخواه تا خازی آمید زمان کردتا خلق ولاته میں اشغال کریه به اوگی انسانی ولاته مدیسا بدنمه ام دولات خدا بقیمتن ولاته خلقی جمرولانا به مال خدا جوار راضی به سرکرسم تجربه سیدای من مالا تیوابه سرچه ولی گلی تماشاوان هم هاتن داویه و اشان اخواز دخوازم داویه دا به قصیده کی بله قصیده من آماده نبویه از به قصیده کی دنی بکم یا سر شیخ سعید و شهیده لیازه انشالله حتی پیشی قصیده کی نو سر شهید نتا و کردستان بچکری از بیوا ولی بی گاوی من خیر و خواشی دا حتی برنامه کی دن باش گلیت دا شهید کرولات دا فسر گلان اف شهیدان شیخ سعید اف شیرین فسر گلان اف شهیدان شیخ سعید اف شیرین برن شیغم برن برچاوی گل وندا کرن برامده داروا کرن شیخ سعید ناشری برامده داروا کرن شیخ سعید ناشری برنادن جدوزات جبيرنا كان حسرتات من برد خاص ديتنات شيخ سعيد نفشري من برد خاص ديتنات شيخ سعيد نفشري برن برن شیغم برن برچاوی گل وندا کرن برامده داروا کرن شیخ سعید ناشری برامده داروا کرن شیخ سعید ناشری یاری مه و بوهارن ولات مه
ملای دار و کرن کا سعید نافشرین شیخ ملای دار و کرن کا سعید نافشرین برن برن شیخن برن برچاوه گل وندا کرن برآمده دار و کرن شیخ سعید ناشرین برآمده دار و کرن شیخ سعید ناشرین كلا ظلمي وهل بشا كولا تيجي يا نخوشا هسري چاوي مدوشش بو سعيد نافشرين هسري چاوي مدوشش بو سعيد نافشرين برن برن شیغن برن برچاوه گل وندا کرن برآمده دار و کرن شیخ سعید ناشرین برآمده دار و کرن شیخ سعید ناشرین نبی تراب و دوز دوام کرد یا آزادی وکر حیفا شیخ و ملا را کرد یا سعید نافشرین حیفا شیخ و ملا را کرد یا سعید نافشرین برن برن شیغن برن برچاوه گل وندا کرن برآمده دار و کرن شیخ سعید ناشرین برآمده دار و کرن شیخ سعید ناشرین